Marote go o mo le tsena go gabela go ska se ga gulu ena mano go fe jong ka mogile batiletse go tse ke ka bosasa mojo ba ra nya ka ntate o ya shirtari ya nga ke tamishe batho ka mo ka ntate Morota ya go le gausi mo ba thirijong ba le gona nna ke nna the right reverend Malefo go tsona ko office ya professor Moremi. The right reverend Malefo ke monna o mongwe o ileng go bereka ko office ya Moremi mo ileng gore batho ge ba hloka tlhatlho go ba hloka tsebo ba gona go founela rena ka go officing ra gona go ba thusha ka dilo ka moka tse ba ka ba hloka thusho go tsona kudu diputsisho tse leng gore mohlomongwe ba ka hloka dikarabo ka gore ntate Morota se batho santsere se tsebe ka batho ke le baka la gore batho ba hloka dikarabo batho ba imetswe ba hloka go arabiwa batho ba ne mathata mantši a leng gore ga ba tsore ba ka rola ka go ba tsore ke mang a ka ba thushang ngwana mathata go a rwala ke nnete jwale rena jwale ka gere le bo Malefo jwale modimo o no ria ka bo mo gore no re bereke gona kwa le professor Moremi gore mere kwa rena e be mohlomongwe go tshedimusha batho ka sela le sela jwale ke le tamile ba thiletši ba SKFM ka moka ga lena go le gausi le ba bogedi ba rena ka kwa Facebook ke a le dumediša ke bona ke khajana ba sampasang kwe ke bolela re swara ke dilo ke mebereko ka lebaka la gore re theogetse mo re le gona jwale ga gone taba ntate Morota ke tlo tsebisha batho mo sapele ke leboga thata go ile wa gatella taba ya gore ba bogedi ba rena go ba thiletši ba rena go le gausi